بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد الله تعالى حمد саналар пайғамбарға дүрүд дуа саламдардан кейін урматтуу мусулман бир тууганым баарыңарга аллах тааланын тынчтыгын рахматын берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах таала Али Имран сүрөсүнүн 102 аятында имандууларга кайрылып мындай дейт: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O iman keltirgen adamlar, Allah'tan çındap korkula. Jana musulman imandуу bolup gana ölgülü. Hurmatlı musulman bir tuğanım Hasan el-Basri rahmetullahi aleyh bir janazada bir adamdın akırgı saparga uzatıp toprak salıp kaytıp kele jattı. Жанындағы адамға қарап мындай деді: егер бүгін азыр қойылған адам қайра мүрзеден қайтып келсе ахвалы қандай болмақ, жашоосу қандай болмақ деді. Азыр жаназасы оқылып мүрзеге қойылған адам қайра бұл дүниеге келсе, ал ең тақвадар, ең ибадаткөй, ең көп Құдайдан қорыққан, ең көп Құран оқыған, ең көп хайр ихсан, қайырымдылық қылған адам болмақ деді. Хасан аль-Басри жанындағы адамға айтты: ал қайтып келе албайды, бирок сен ошол адам бол деді. Ал мүмкүнчүлүк сенде бар деді. Урматтуу мусулман бир тууганым, өмүр деген өтө кыска. Бардыгыбыз эртеби кечпи бул дүйнө менен коштошобуз. Мүрзөгө барганда минха халакнакум ва фиха нуидукум ва минха нухрижукум таратан ухра. Таха сүрө минха халакнакум, topraktan sizlerdi yarattık. Ve fiha nu'idukum, toprağa kayra alabız. Ve minha nukhrijukum taratan ukhra, topraktan kayra çıkarabız deydi. Bizden her bir rekette iki sajdabız uşunu estetet. Biz topraktan jaralganыбызды, topraktan kayra çıkkanыбызды jana toprağa bararыбызды. Hurmatlı musulman bir tuğanım, jaratkan Allah tabaraka vel keremetli Kur'an'da: Ya eyyühellezine amanu, o Allah'ın barlığına bilgini iman keltirgen bildiler, kulu min tayyibati ma razaknakum, sizlerge bergen, rızk kılıp bergen en taza adal nerseleri jegile. Vaşkuru lillah, Allah Taala'ga şükür kılgıla. İn kuntum iyyah ta'budun, eğer Kudayga kulçuluk kılam desenger, eğer çınıgı Kudayga kulçuluk kılıp ibadat kılam desenger, Allah Taala bergen taza adal nerseni jegile. Jana jaratkan Allah Tabaraka ve Taala'nın bergen rızklarına şükür kılgıla. Hurmatlı musulman bir tuğanım, Allah Taala Kur'an'da aytadi: "Laqad halaqnal insana fi kabad." Biz insandı maşakkatta jarattık deydi. Bul dünya maşakkat. Ad-dünya mazraatul ahire. Bul dünya ahiretin egin zarı. Bul dünyada cennet emes. Bul ad-dar darul imtihan. Bul dünya sınov dünyası. Her birimiz her tür dünya sınalabız. Bul dünya hiç kaçan cennet emes. Bir kem dünya dep koydu. Hurmatımız keyber adamdardı karasak, бұл темаға тоқтолу, жұмада адамдар ибадат үшін әрекет қылса, кейбіреулер тиремчилик үшін, башқа үшін, өзүнүгө окшогон чийкеттен болгон bir бендеден bir нерсе үмүт кылып, эртеден жумушка келген сыяктуу мечиттин жанында отурат. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала кереметти Кур'ан-ы Керимде бүгүн жума намазы, Жум'a сүрөсүндө мындай дейт: "Фаиза кудиятус салату фанташиру фил ард вабтагу мин фадлилlah." Фаиза кудиятус салат, качан намаз бүтсө ne kılaylık? Fantashiru fil ard. Yerde tarqaqla, meçhide oturmaqla. Fantashiru fil ard vabtagu min fadlillah. Allah'ın rızkısını izlep çıkıp ketkile. Namaz okılgandan keyin almapış ozma tüşte oturma. Allah'ın faziletinin rızkısını izlep tirikçiliğinerde kılgıla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jaratılıştaki en ulu zat. Allah Tebarek ve Teala jaratkan en ulu insan. Emne deydi: Kuntu ar'al ghanama ala qararit li ahli Mekke. Men deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arzıbagan pıştaq üçün Mekkeliklerin koyun bakat ilem deydi. Dinar dirham üçün emes, som üçün emes, euro dollar üçün emes, altın kümüş emes, arzıbagan kursağımdı toygoz üçün, arzıbagan pıştaq üçün Mekkeliklerden koyun kaytarçuğumun deydi. Ma min nebini illa ra'al ghanam. Kaysi bir peygamber jönötülbösün, бардық пайғамбарлар қой қайтарған. Урматы мұсылман бір пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзінің сахабаларını қандай тәрбие қылды?
сахабалар емес, пайғамбарлардың бардығын өзінің кесіп оғын. Мә мин набин илля рa'ал ғанам, бардық пайғамбарлар қой қайтарған болса, ва кана Закария наджаран, Закария деген пайғамбар ал жығач ұстайлы дейді. Имам Муслим риваят қылған хадис. Имам Ахмад өзінің Муснад китабында шығарған, Хазіреті Али айтты, харажту абтағи фәәтайту хаитан. Хазіреті Али пайғамбардың күйеу баласы, мен тірікшілік қылып азық іздеп шықтым оқат дейді. Біреудің бағына келдім. Бағына келді, фақал ли сахибуху, құрма бақтың иесі айтты, дәлуан битамратын, бір чақа құрма терсең, бір құрма берем деді дейді. Bir çaka kurmanı toldursan, akın bir kurma dedi deydi. Fadalleytu hatta melat. Ben keçke iştep kurma terdim deydi. Keçinde kolum tolgon, kavim tolgon, alakanım tolgon kurmanı kötörüp gelip, özümde jedim, Peygamber aleyhissalamga da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da menin çeketerim menen tavap kelgen kurmadan jedi deydi. Hurmatlı Müslüman bir toğum, 6 sanın aman tursa, Allah Teala laqad halaqnal insana fi ahsani taqvim, insandı en жақсы сүрөттү жараттык. Валакат каррамна бани Адам, адам баласын ең сыйлуу кылдык дейт. Сени Аллах Таала ар бир өзүнө жараша кадыр баркың бар. Аллах сени сыйлуу кылып жараткан. Өзүңдү өзүң окшогон бир бендиге кор кылбагын. Ас-суалу зуллун, тилемчилик бул кордук. Өзүңдү коркулуу деген сөз. Ошондон урматтуу мусулман бир 6 саның аман болсо, ден соолугуң чың болсо, эч качан алаканыңды, колуңду өзүң окшогон бир бендиге узатпа. Sahih Bukhari'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, la in yahtatiba ahadukum huzmeten ala zahrihi hayru leh min en yeselen nas feyu'ti ev yemna'hu. Silerden biröğünür deydi. Otun baylagan jibini kötörüp, otun jıynap kelgeni jakşıraak deydi. Biröden tilemçilik kılgandan. Kede surasan birö beret, jesaga al berbeyt. Andan körö sen özüңdün jibingdi kötörüp alıp, otun jıynap, otun satkanın jakşıraak deydi. Allah Taala keremetli Kur'an-ı Kerim'de urmatlı Müslüman bir toğan bardığız söğüktü uzatkandan Mülk suresini okuyuz mürzege var. Huvellezî ceale lekumul arda zalûlen. Mülk suresinin 15. ayeti. Huvellezî ceale lekumul arda zalûlen. Al Allah siler üçün jerdin moyun sundurup koydu. Jer beti bizge moyun sunat. Femşu fî menâkibiha. Jerdin betinde jürgülü. Emne kılıp? Boy kötörüp, tekebirlik kılıp. Ve kulû min rizq. Жердин чар тарабында жүрүп рызкыңарды издегиле. Ва илайхин нушур, эртең кайтып бара турган жана Аллага барасыңар. Урматтуу мусулман бир тууганым. Ушундай жерде жашайбыз. Аракет кылсак, Аллах Таала берекетин берет. Мүлк сүрөсү 15 аят. Huvallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Ал силер үчүн жерди моюн сундуруп койду. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Жер бетинин чар тарабында жүрүп, өзүңөрдүн рызкыңарды табып жегиле. Жаратқан Аллах Табарга insandı bir eyle oğuz menen jaratkan. Eki kol, eki botu var. Eki kolu, eki botu var. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Keremetli Kur'an-ı Kerim'e köngül bura turgan bulsak, rızkın açıkışları var. Rızk kaydan geledi? Keremetli Kur'an-ı Kerim'de rızkı bere turgan sebeplerge toxtalan birincisi. Va'mur ahleke bis salah vastabir aleyha. La nes'aluke rizqan nahnu narzuquka vel akibetu lit takva. Taha suresi 132. ayet. Birö jumuştan kelip baldar emne oldu dese, baldar açkalıktan ilahi verdi, aldala buktatıp koydum depti. Baldar namaz okudu dese, yok namaz okugan yok. Baldar duktatıp koydum, hazır turgutsam, namazga turgutsam, açkalıktan ilayit depti. Ayal, sen emne üçün keremetli Kur'an'da uşunça okuyusun da, Kur'an'daki ayet kamal kılbaysın. Allah Teala Kur'an'da aytkan, "Va'mur ahleke bis salah vastabir aleyha." Üy bilöңdü namazga buyur, jana aga sabırdı boluga çakır. Üy bilöңdü namazga buyur, jana namazga sabırdı boluga köndürgün. La nes'aluke rizqan, biz senden rızk surabaybız. Özümüz nahnu narzuquka, saga jana senin perzendiňe rızkını biz berебиз. Wal akibetu lit takva, jakşı akıbet takvadar insanlar üçün deydi. Rızkın birinci açıkça urmatlı Müslüman bir tuğan namaz. As-salah. Allah menen bolgon baylanışın, bende menen Allah Taala'nın baylanışı namaz oku. Jaratkan Allah Taala'dan suragın. Andan keyin baldardı urmatlı Müslüman bir tuğanım. Açkalıktan nan surabasın, rızk surabasında uktatıp koygon. Ata turguz, namazda ok Allah Taala. Va'mur ahleke bis salah, uy bilöňdü namazga buyur degen. Namazga turguzat. Wasbir
Вастабир алейха. Жана сабырдуу болууга көндүргүн. Ла насалука ризка. Сенден рызык сурабайбыз. Нахну нарзука. Рызыкты Аллах биз беребиз дейт. Намаздарды окугандан кийин рызык өзү келет, урматтуу мусулман бир тууган. Жараткан Аллах Тааладан сурайлы. Таха сүрөсү 132-аят. Я юхаллазина аману тақуллаха. О Аллах Тааланын барлыгына билген ишенген бенделер. Аллах Тааладан коркуп, Аллах сизди кадыр бартуу кылып жараткандан кийин өзүңүздү эч качан коркулбаң. Темабыз не экен? Рызык. Экинчи. Рызык эшиктерди ача турган себептер. Ва ман яттақиллаха яж'ал лаху махража. Ва ман яттақиллаха, ким Аллахтан таква болуп, Аллахтан корксо, таква кылса, анын жолун ачып коет. Жолубуздун ачылышы үчүн жараткан Аллах Тааладан коркуу. Кудай Тааладан коркуп, Кудайдын буйругун аткаруу. Кудай Тааладан коркуп, Кудай Таала тыйып салган нерседен тыйылуу. Ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Талак сүрөсү. Ва ман яттақиллаха яж'ал лаху махража. Ким Кудай Тааладан таква болуп корксо, Аллах жолун ачат анын. Ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Жана ойлогон тараптан рызкы таба берет. Талак сүрөсү 2-3 аят. Урматтуу мусулман, таква деген сөзү Аллах Тааладан коркуу, буйругун аткаруу, тыйып салган нерседен тыйылуу, Кудайдан коркуу бардык жакшылыктын ачкычы. Экинчи себептерден бирөөсү рызыкка. Вa'мур ахлака бис-салах. Жогоруда айттык, үй бүлөңдү намазга буйур. Кебил айтат, урматтуу мусулман бир тууганым, устазым, мен намазга келгенде ар түрдүү ой келет. Намазды Кудайга берилип окуй албайм, намазда Аллах Тааладан каалагандай катуу коркой албайм дейт. Намазда Кудайдан коркуп, Кудайга берилип окуш үчүн намаздан сыртта Кудайдан корк. Намаздан сыртта жүргөндө, базарда, соодада, башкада Кудайдан коркуп, бирөөдүн акын жебестен Кудайдан корксоң, намазда Кудайдан коркосуң. Бир гана мечитте эмес. Истигфар, урматтуу мусулман бир тууганым. Истигфар. Астагфируллах. Айтабызбы? Астагфируллах. Астагфируллах. Кудай мени кечир деген сөз. Астагфируллах. Кудай мени кечире көр деген сөз. Урматтуу мусулман, бир киши арызданып келди имам Ахмад ибн Хамбалга. Кургакчылык болду, эгин-тигин болбойт деп. Имам Ахмад карап туруп айтты: "Истагфирилла, Аллага көп истигфар кечир, айтып истигфар кечирим сура" деди. Экинчisi келип айтты: "Менин малы мүлкүмдүн берекеси болбой жатат. Эмне кылайын" деди. "Истагфирилла, Аллага истигфар айт" деди. Үчүнчүсү айтты: "Аллах Таалага дуа кылың, мен көп жылдан бери перзенттүү боло албай жатам, балам, кызым жок" деди. "Аллага истигфар айт" деди. Үчүнчүсү келип, "Бактарыбыз мөмө жемишибиз болбой жатат, кургакчылык болду. Истагфирилла" деди. Кеткенден кийин жанындагы Ахмад ибн Хамбал рахматуллахи алейхи шагирттер айтты: "Имам деди, сизден башка жооп жокпу" деди. Кургакчылык болсо истигфар айт дейсиң, баласы жокко истигфар айт дейсиң, малы мүлкү болгонго истигфар айт дейсиң, башка жообуң жокпу дегенде айтты: "Мен Кур'ан-ы Каримден башка жерден эч нерсе алган жокмун." Кереметтүү Кур'анда Нух сүрөсүндө, кай сүрөдө? Нух сүрөсүндө Аллах: "Истагфиру раббакум иннаху кана гаффара." Анан мен аларга мындай дедим: "Раббиңерден кечирим сурагыла, ал чынында кечиримдүү." Истагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Раббыңардан кечирим сурагыла, албетте ал кечиримдүү. Юрсилис сама алейкум мидрара. Ал силерди кечиргенден кийин силерге асмандан себелеген нөшөрлөр жамгыр берет. Юрсилис сама алейкум мидрара ва юмдидкум би амвал. Жана дүнүйө мүлк берет. Ва банин, перзенттерди берет. Ва яж'ал лакум жаннат. Жана силерге бактарды берет. Ва яж'ал лакум жаннат ва яж'ал лакум анхара. Токтобогон дарыяларды берет дейт. Кереметтүү Кур'ан-ы Каримдеги жооп, урматтуу мусулман бир тууганым. Истагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Анан мен аларга айттым дедим дейт: "Раббыңардан кечирим сурагыла, ал чынында кечиримдүү. Юрсил сама алейкум мидрара. Силерге асмандан себелеген жамгыр берет. Ва юмдидкум би амвали вал банин. Ва яж'ал лакум жаннат ва яж'ал лакум анхара." Жана дүнүйө мүлк, перзенттер менен кубаттап, бак бостондорду жана соолбас дарыяларды берет дейт. Нух сүрөсү 10, 11, 12 аяттар. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул аяттарга көңүл бура турган болсок, тилекке каршы биз истигфар айтпайбыз. Истигфар деген сөз эмне? Машинада баратасыз, үйдө отурасыз.
Астағфируллах. Құдайым мені кешіре көр деген кезде кассетаны арқаға бұрап елестетесіз. Қайсы жерде қаталарыңыз, тамекі тартқаның, насыбай чеккенің, арақ ішіп жүргенің, башқаңды астағфируллах, Құдайым кешіре көргін, мен саға тату құл бола алмадым. Сенің берген рызқларыңа шүгір қыла алмадым. Саға құлшылық қыла алмадым. Саға ибадат қыла алмадым. Истигфар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам истагфиру раббакум. Раббыңарға истигфар айтқыла, тоба қылғыла. Пайғамбар сахабалар бір чоғылышта отырғаныңызда елестетің. Bir çayda oturdunuz, bir kafede oturasız. Пайғамбар сахабалар айтады, пайғамбар әр чоғылышта отырғанда пайғамбардың орнынан 100 жолы, 70 жолы истигфар уға тілектейді. Сен пайғамбар алейхиссаламдың үмметі, күніге қанша жолы истигфар айтамыз? Дегеле сіздің 24 саатыңызда истигфар деген еме бар бұл? Астағфируллах, астағфируллах. Мұрдағы сабақтарда айттым, Хасан аль-Басри рахматуллахи базардан келіп өзінің бір содасын алып, азық түлігін бір хаммал жүк көтерген инсанға көтергітіп қояды. Үйге алып барғанға чейін дейді, 2-3 шақырым жүк көтеруші базарда біреудің жүгін көтерген жігіт Әлхамдулилла, астағфирулла, әлхамдулилла, астағфирулла, әлхамдулилла, астағфирулла. Жеткенге өзі ұшынан тоқтаған жоқ дейді. Барғаннан кейін балам дедім дейді. Болғаны базарда елдің жүгін көтереді екенсіз. Емнеге әлхамдулилла дейсің, Құдайыма шүкір дейсің. Емнеге астағфирулла дейсің десем дейді. Имам деді дейді. Құдай Таала бұл жашауда маға көп нәрсе тартулаған. Тілім сөйлеп жатады, көзім көріп жатады, бұтым басып жатады, ден соғылым шық. Бұға әлхамдулилла деп шүкір қыламын. Аллах Таала берген ниматтарға шүкір қыла албаған үшін, Аллах берген көзді Аллах разы болған жолға іштете албаған үшін, Аллах берген тілді Аллах разы болған жолға іштете албаған үшін, Аллах берген ден соғылым Аллах разы болған жолға іштете албаған үшін, астағфирулла деп кешірім сұраймын. Жашоуда мен же Құдайдың ниматына шүкір қылам, шүкір қыла албаған үшін кешірім сұраймын дейді. Хасан аль-Басри рахматуллахи қолын мындай қылып, хаттал хаммал афқахмин, керек болса ушул жүк көтерген да сенен динди жақсы түшінген тұрбайбы дейді. Урматты мұсылман бір туғарым, келіңіз, тілімізді истигфар менен, әлхамдулилlah, хамды сана менен Аллаға көп-көп шүкір келтіруді үйренеді. Рызықтың месекен дағы бір өсі? Әлхамдулилlah, астағфирулlah, астағфирулlah. Кебірлер айтады, ішім жүрішпейді, жолым açı бересіз, жолыңды истигфар açады. Урматты мұсылман бір туғаным, дағы рызықтың ашыла тұрған себептерден бір өсі нафақа Құдай жолында қайырымдылық берген. Аллах хадис қыз айтады, Ибн Адам, анфиқ унфиқ алейк. Адам баласы берген берем дейді. Аллах, о адам баласы сен берген берем дейді. Құдай Таалам беріште ішенбейсің бе? Сені жоқтан бар қылған, рызқыңды берген, өміріңді берген, ақыл. Ибн Адам, адам баласы берген берейін дейді. Бер. Урматты мұсылман бір туғаным, Құл инна рабби ябсыты ризқа лимен яша min ibadi ve yaqdir leh. Айтқын, әлбетте мен Раббым өзі қалаған адамдар рызқын кенен береді, жана өзі қалаған башқа бір өзіне ченеп береді. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Emneni қайырымдылық қылсаңар, анын ордуну Аллах толтырады. Wa huwa khayrur raziqin. Ал ең жақсы рызық беруші. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Emneni садақа қылсаңар, қайырымдылық қылсаңар, Аллах bir neçe barabar көбейтіп береді өзіңерге. Wa huwa khayrur raziqin. Рызық берушінің ең жақсысы Аллах. Урматты мұсылман бір туғаным, рызқымыздың кенен болу үшін дағы бір себептерден бірі инсан дайым жаратқан Аллах табарак ва таала таянып, жаратқан Аллах таалаға тәуекел қылу. Тілекке қарсы көптеген инсандар ушул хадисті ұғабыз, бұл хадиске кейде тура емес түсінеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, "Лау таваккалтум алаллах хаққа таваккулихи, ларазақакум кама ярзуқут тайра, тағду химасан ва таруху битанан." Егер Аллах Таалаға чыныгы тәуекел қылсаңар, чыныгы Құдайға беріліп тәуекел қылып ишиңерди тапшырсаңар, Аллах Таала қанаттууга рызық берген сияқтуу берет дейді. Қанаттуу ерте менен уясыдан дейді. Құрсағы ач, учуп кетет, кечинде уясына құрсағы тымпайып тойып келет дейді. Бирок тилекке каршы кебирлер айтат, мана Аллах Таала қанаттууга да рызықсын берет экен дейді. Бирок көңүл бир, қанаттуу уясында жатқан жоқ.
Пайgambar aleyhisselam al ertең менен aç uçup кетет дейт, рызкысын издеп кетет. Кечинде тоюп келет. Ана үйдө отуруп алып алма пиш оозума түш деген маселе жок. Урматтуу мусулман бир тууганым, "Ва мен ятаваккал алаллах фа хува хасбух, инналлаха балиг амри." Талак сүрөсүнчө аят, ким Аллага тобокел кылса, өзү жетиштүү, Аллах өз ишин аягына чыгарат. Ошондой эле рызк, урматтуу мусулман бир тууганым, рызктын ачылуу себептерден бирөөсү себептерди аткаруу. Жөн эле отуруп алуу эмес. Аллага тобокел кылгандан кийин Мариям энебиз. Мариям элестеткин Иса пайгамбардын энеси. Мариям эне боюнда болуп, айылдан сыртка чыгып, элдин жүзүнө карай албай, Аллах Тааланын кудурети менен боюна бүтүп калган кезде, элге эмне дейм деп намыс кылып, айылдын четине чыккан кезге Аллах Таала кереметтүү Куранда Мариям "Ва хуззи илейки би жиз'ин нахлати тусaqit aleyki rutaban janiya." Жана өзүңө курма бутагын силткин деди. Эй Мариям, курманын бутагын элестетин. Курманы силки болобу? Курма кандай дарак экенин элестетип көрүп. "Ва хуззи илейки би жиз'ин нахлат." Эй Мариям, курма дарагын бутагын силкин. Тусaqit aleyki rutaban janiya. Сага таза мөмөлөрүн түшүрөт деди. Жегин келсе аракет кыласың. Боюмда бар деп жаткан жок. Мен төрөймүн деген жок. Аллах Таала "Ва хуззи илейки би жиз'ин нахлати тусaqit aleyki rutaban janiya." Жана өзүңө курма бутагын силкин, сага жаңы таза мөмөлөрүн түшүрөт. Мариям сүрөсү 25-аят. Иштеймин деген иштейт, аракет кыласың. Жараткан Аллах Таала баарыбызга адал рызыктардан берсин. Урматтуу мусулман бир тууганым. Бир аксакал баласына айтты, "Балам, барып иштеп, рызык табып, тыйын тыпыр табып кел" деди. Бала тез арада кайтып келди. Көп убакыт өтпөстөн кайра келди. Атасы айтты, "Балам, эмне болду?" деди. "Ата, сиз буйруганда айылдын четине барып бир дарактын астында эс алып жатсам" деди. Бир жолборс өзүнүн олжосун жеп, чалапыла жеп таштап кетти. Бир аздан кийин канаттуулар келип, ошонун калдыгын жеди дейт. Мен аны карап отурдум да дедим дейт. Канаттуу дарактын үстүндө отурса, жолборстун өзүнүн олжосунан болгон калгандык мунун рызкысы бар экен. Мен түшүндүм. İştesem iştebesem meni çekeme жазган мага деле келет экен. Канаттуу түшүп ошол жердеги калган өзүнүн рызкысын жеп алды деди. Атасы карап, "Балам," айтты, "Сен жолборс болуп башкаларга бир рызк жегенге себеп болууду каалабастан, кузгун болуп бирөөдүн калдыгын жей турганды кааладыңбы?" дейт. Урматтуу мусулман, албетте аракет кылыш керек. Аракет болгон жерде берекет болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мо кээде тилемчилерге 6 саны аман болгондорго Пайгамбар алейхисаламдын хадистери менен эскертем. Пайгамбар алейхисаламдан Hazreti Umar'dın balası Abdullah bu hadisi bizge jetkizet. Allah Abdullah'dan da Hazreti Umar'dan da razı olsun. Ma yazalur racul yes'alun nasa hatta ya'ti yevmel kıyame leysa fi vecihi muz'atul lahmin. Bir bende tilemçilik kılaveret. Biröden bir nese surana veret. Tilemçilik kılgan adam kıyamatta jaratkan Allah Taala'nın aslında kelgen kezde yüzünde bir eti bolboyt deydi. Bilbeyim o tüştükte bizde Batkende kollanır, betbak deydi, beti yok deydi. Uyatı yok degen söz, namısı yok degen söz. Altı sanın aman bu, beti yoktu kılıp, özün okşoğun bendeden tilemçilik kılaverme. Tilemçinin caza sözü, kıyamatta tilemçilik kılgan adam, tilemçilik kılaveret, kıyamatta Allah Taala'nın aslına kelgende, yüzünde bir eti bolboyt deydi. Muttafaqın aleyh, bu hadis, İmam Bukhari, İmam Muslim çıkargan hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hureyre başka hadis çetket. Men se'elen nâse emvâlehum tekassuran fe inneme yes'alu cemran felyestakil ev felyestaksir. İmam Muslim çıkaran hadiste kimde kim adamlardan tilemçilik kılsa bayış üçün. Akşamdı köyüteyin de. Turmuşumda oңdoyun de. Adamlardan tilemçilik kılayverse deydi. Fe inneme elbette al tilemçilik kılgan adam den soluğu üçün emez. Dar dermek üçün emez. Jetiştүү bir kündük ovkatı bolup turup tilemçilik kılgan adam indeme yes'al cemraten al dozoktun
Çoğudan surayt deydi. Felyestakil kalasa ошо dozоктун çoğun özüge kemeytsin, avle liyastaksir je köbeyte bersin. Bendeden tilemçilik kılgan adam sebepsiz, densogluğu çıң bolup, dardarmegi bolup, bir kündük azık ovkatı bolup turup tilemçilik kılgan adam özüne dozoktun çoktorun tilep jatat. Kalasa ошо dozoktun otun köbeyte bersin, je azaytsın deydi. İmam Müslim rivayet kılan hadis. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. Mana cuma namaz. Ar bir ibadattan keyin Allah tabaraka ve taala fenteşiru fil ard. Jerde tarqalıp rızkыңарды tavıp jegile deydi. Hasan Basri'ye aytkan eken, siz bul dünyoga berilbeysiz. Bul dünyoga öte kızıkpaysız. Emne sebep dese Hasan Basri aytır. 4 nerse. Alim tanna mali la yaqumu bi gayri fashtagaltu bih. Men bildim. Menin amalımdı hiç kim men üçün atkarbaydı. Biz üçün biröv namaz okuybu. Biz üçün biröv roza karmaybu. Biz üçün biröv sadaka berebi. Hasan Basri aytar, men bildim. Menin amalımdı men üçün hiç kim atkarbaydı eken, oşon üçün men ahiretim üçün amal kılıp başladım. Ekinci. Wa alim tanna rizqi la yazhab ila gayri fatmantu qalb. Bildim menin rızkım Huday Taala maga жазган nerse başka ketpeydi eken. Oşoga men özümdün rızkıma Allah kepil bolgondan huvellezî halakakum al siler jaratты, summa razaqakum rızkıňardy berdi. Men rızkım başka ketpeydi eken, başka birinin rızkısına, başkanın baylığına göz artmadım deydi. Üçüncüsü. Alim Allah muttali aleyh. Bildim Allah meni közömeldep turat eken. Allah daim meni körüp közömeldep turat eken, uyaldım meni günö ahvalda körüsün. Urmatlı Müslüman bir kede şefinden uyalasın, ayalığından uyalasın, kameradan korkasın. Bırak. Alam ya'lem bi ennallaha yara. Allah bilbeyken Allah'ın körüp durursun. Allah meni daim körüp durat eken bildim de Allah meni günö ahvalda, aram ahvalda, turemes ahvalda körüsünden uyaldım deydi. Valimte ennel mevt yantaziruni. Bildim ölüm meni kütüp durat. Barızda ölüm kütüp durat. Fa'adattu zade liqai rabbi. Uşonduktan ölümdü jolukturuga, Allah'ın aldığa baruga azık tülük jinap başladım deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. Jaşoo öte kıska eken. Bul dünya sınov eken. İbrahim İbn Adham aytat, bir kaygırıp oturgan adamdı gördüm deydi. Kaygırıp, jaşoosunda streske düşüp kalgan. Ne oldu dese? Başımda kıyınçılık başka köp deydi. Men senen 3 suro surayman dedi. Bul adamdın oruna özüңdü koy. İbrahim Adham aytdı. Ayecil fi hazel kevn şey la yuridullah. Bul jaratılsa Allah kalabagan nerse bolobu. Bul jaratılsa jaşooda Allah Taala kalabagan nerse bolobu dedi. Yok dedi. İbrahim aytdı. Anday bola turgan bolsa emne kaygırasın dedi. Ekinci. Afeyan kusu min rizqi şeyin kaddarahullah. Allah senin çekenge жазган rızkın kemeyip kalabu dedi. Yok. Senin rızkыңды biröw alıp koyabu. Yok. Anda emne kaygırasın dedi. Üçüncüsü. Senin Allah bergen ömürün kıskarıp kalabu. Biröw senin ömürün kıskartabu. Yok. Anda emne kaygırasın. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. Jaratkan Allah tabaraka ve taala süyüktü paygambar imanga kelgen insanlardan bayat dep koyup kelişim alat eken. Baya bugün konstitutsiyaga kol koyup ant içken siyahtı paygambar жаңы İslamga kelgen insanlardan bayat dep kepildik jana prisyaga algan siyahtı söz alat eken. Oşo sözlerden birösü birincisi en ta'budullaha ve la tüşriku bi şey'en. Huday Taalaga ibadat kılga, Hudayga hiç nerseni şerik koşmagıla. Ekinci, ve tasullu salavatul hams. 5 vakt namaz okuga. Allah Taalaga jana paygambarga baş iýüge aytayın degen mesele uşul. Men barmak basayın degen şu. Ve la tes'alun nase şey'an. Adamlardan tilemçilik kılbagandyga. Bendeden bir nese surabagandyga dep. Karaң namaz okuga, ibadat kılga, Hudayga baş iýüge bolgon bayatların arasında paygambar sahabalardan özüňe okşogon çiýketten bolgon bendeden tilemçilik kılbagandyga söz alçy eken. Urmatly Müslüman bir tuğan, Sauban degen sahaba aytat, Allah Taala razı olsun. Paygambar aytdı deydi, "Men yetekaffel li en la yes'alen nase şey'en ve tekaffel lehu bil cennet." Kim bendeden hiç nerse surabaymın dep kepildik berse deydi Peygamber Aleyhisselam. Bendeden hiç nerse surabaymın dep kepildik berse, al adamdın cennatga kirүүsüne kepildik berem deydi. Sauban radıyallahu taala anhu paygambarga söz bergenden keyin
тирүү кезимде керек болсо атымдан камчым түшүп кетсе да бирөөдү алып бер деп суранган жокмун дейт. Бул жөнөкөй бир буюмун алып бер деген. Ал эми урматтуу мусулман бир тууган, тилекке каршы 10 жыл, 15 жыл, балким 20 жыл мурда биздин шаарда жок эле. Азыр кайсы мечиттерге барбайлы, жумушка келген сыяктуу жума намаздарда эмес, шам куптандарда да мечиттердин алдына келип алган да. Адам уялыш керек да, бул тиремчилик дегендер бул кесип эмес да. Аллах Таала сени өзүңө жараша кадыр бартуу кылып жаратты. Өзүңдү кор кылбагын, тилемчилик кылбагын, бул тилемчилик кесип эмес. Урматтуу мусулман бир, алты саның аман боло турган болсо, эмне үчүн өзүңө окшогон бендеден тилемчилик? Аллах валакад каррамна бани адама ва хамална фил барри вал бахр ва разакнахум минат тайибат ва фаддалнахум ала касирин мимман халакна тафдила. Чынында биз адам перзентин, адам баласын улук кылып кургактыкта жана деңгизде башка нерселерге миндирип таза пакиза нерселерден рызкылы бердик. Жана көптөгөн жаратылышта жаралган нерселерден фазилеттүү ыйык кылып жараттык. Ар бир адам баласы өзүнчө кереметти, суйлуу. Өзүңдүн сый кадыр баркыңды кордобогун, тилемчилик кылбагын. Урматтуу мусулман бир тууганым. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жанына бирөө келип, пайгамбардан Аллах Тааланын малы болгон, Байтуллага түшкөн садака зекеттерден бер деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тилемчилик кылып келген адамдын бутунан башынача карап туруп, алты сан аман экен. Үйүңдө эч нерсең жокпу деди. Үйдө болгон суу ичкен көзөсү бар экен. Жаткан бир териден болгон журканы бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам көзөсүн саттырып, барып базардан балта алып кел деди. Балта алгандан пайгамбар өз колу менен балтага сап салып берди. Бир канча күнгө чейин келбегин деди. Урматтуу мусулман бир тууган, ден соолугу чың адам, колудан жумушу келген адам, тилекке каршы көбүрлөр карап атабыз, жазып алган, кебирлер операция болуп бүткөнгө 3 жыл мурда бүткөн. Кебирлер 6 ай мурда дарыланып келген. Ошолорду кайра эле кармап алган да. Кээ бир тилемчилердин жанына келсең, оозунда толтура алтын тиш турат. Уят деме. Качан намысыбызга келебиз? Андан кийин кээде биздин жамаатка да айтам, урматтуу мусулман бир тууганым, тилемчилер болсо бере бербегин. Ооба, кайрымдуулук жакшы. Өзүң билген айылыңда кошунаң бар, башкаң бар, орукчаң бар, өзүң билген адамга бергин. Кээде булар вообще көбөйүп кетти да бул. Шаарда, көчөлөрдө да, светофорлордо да ар жерде эле толуп кетти. Бул кайда баратабыз эми? Аллах Таала баарыңарды угуучу бенделер кылсын. Уккан аят хадиске амал кылып насип этсин. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффирна сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya arhamar.